megalayapost.news. Karat nong krai ka bahap apo kanong po sa leadership mentagasngi kala pelong ya ka dorbar right ka basisin sisnem na benta banyak keren halor sibun kimat bokongsan panwara ya ka bahak kamiat ka songsuk songsngan bat kiwi ki kendon balabu da karat na benta ka jingbit jingbiang kipat ba apo karat nong krai ya kani ka dorbar right la pelong haring dorbar karat nong krai ka badon ka song jentru ha ka balai don karu na du ulang dorat ba Moses Sengkli sekretari right ba Stefan Maring wa asisten sekretari karat ba Vincent Makri kiram ba snong bat kiwi kinong yalam snong ki bahap apo karat nong krai ha ba keren sikilat patai kubor ba Moses Sengkli leng dorat karat nong krai ulong ba karat ya jupulong manusnem ya kani ka dorbar na benta banyak keren sibun kikam banwara ya ka bahak kamiat jong kisnong gitau ki bahap apo jongane karat kimat ki bakam kungsan balai keren kalong mansumari kamariang banyadai kimrat klau bat kimrat ban khang persya ya ka jingtang klau baru banomsya bandi ya ki jaka sikibru ki banabar karat nalor kiwe kimat ibakongsan wede bermain ham kelip apo kene karai nong karai kadon sipun sisa ke giba ni angut man penbahaya ka ndre ni ham antre sitom mana apor penbahaya ka aring na antre sitom manlum manlam ni kino susnong ki rangasnong ki sketrisnong ki membersnong ba kilongsan marsan rangim long kawai numla bade ka kerkom bere ya kene karai Kram ke inteli numla ban pois katang ba nidang angun susu ban penjanai susu ya upur usam jong kisnong kitau kujungi mamakiru kitte bertip laga jong upur usam sensar yoki kum kayur section rong basnong makiru de ban dunhok bertip hoi karai keladon laga jong upur usam jurisdiction kepala penskam dan KSTC bat lemba im musim milim bat kira di markah nre halor kita kenal rem idam don sipol ki bagi de ban pembaha hapu putusan te habai de ban mutarsing karai ban mutarsing ini don begitu karai kamde bopla banom kom ibu ya kajin ko seba kini bahaya met kisong kitau gejungi kama apa ngikwa ba kene ka porthe itanan ka bola thau du blei ai kene ka sa kene ka sa hadu bagi pateng pukit kindai i ka porthe ka mangi bola teman nilai ki pateng bungi kinomla isu ala ngimpne sa ka kinom isu kata long ka ka ba ide ber shifting dan soran lupa ala ngimla ban ku bola ki pateng moman kinomla isu bagi ka te habade susu bakne na sensar khadar khane karai ni ida karpak ke heran ba sino ba kimde bandilam than ya jaka pata namar buru unang roy ya jaka kanung rosu kane aju ke jaka te karpak ke ni lerai hne kasi ba kimde ban lilam di rumah ya hilum kwa ya khandorai ba khlam ka jingthong khlang jingtep kalau ke ba sosi bat ni bam do bam tan ni ka nam takala we ki khun ki sul pateng ni jungi ti kita ki mat ki bangle solo nang ta habide ba kana ka rai jungi idol spoon ki snong ki thao ki bayo na ki skim sokar ki per tang na ka daw ka skim teng ki kini ka rombasno ki bujili rombasno katugas nong kamju da bae te tapik thu so bakin jit ke kan basno uno wadlong sisa tu ledar wan yalam e resnong mon pemha pante resnong kathau kita ke jing anul jong da barai mangini trelang tala maki le bha lempak klemper kane garai jing kala bha lupa nongta susu ni kapar ri long samman sandro bagini long samman sandro baru sekitar kila air ketika kaman kadang nre kadang-kadang kekap kebang nidang don kezingguna kadang ini ban pembahas susu ya ka ba hari ini trelang ketalang harbi ilek walalang man pembet eki beduna kebang empat lang te kum kejintang klau nila jus maham nakiwoi ke media belasai ai kejintang akor kejing tang klau hanya kepo karai jungi la ring tung kse
lalu kita tahu pula bersembai lah noro nomor boleh mar ini lah tanglo kse tang susah ang umisu telada ketika kse ni bunyi tung lalu kita pomur sembai yang siap bandar itu long kejitu nong aku kerau ha nam terjun tung jungi ini ki plantation dan ki nursery bunyi lele kamu jingmut ramlada imlek bahaya kan te kidopum dah pernah kidopum pernah hari ini keren kebun kecil-kecil bagi orang bah oh long ember perjar long ember setbom kata tengah soba kabong imla man pediang dah lelero abang ikwa penbahan dah lelero pada barai dan imla man pediang ya kum tak jingkeli dan kum tak jing le jong kiwe per kilo ke jor ke ba de ber pene sa ya do do na ang ta habade ba ki marat kimring jong kalum bon ba jingkeli ke ong ba ngikwa kon bam do marat telada ba phibam lot mentate la sai ki kun kisi ni ta gador isu mo te kalong ke ba ba sosi te de man ne persa iki oi imla balan kadon ke sintuna ke kum nong song kabang imla bani ilane bani thurut baro kum kita ke kadon ke khep kum kita ndre kita imla ong ndre ji sumar bodon kam namar kisim kido mata kiding kising ina pomrot kisim kido la phetlot namar umdon kisok ke pai ke bok kadang kendri ken bam te hakpo rosnong hintu kan tham himba ke plantation kibayo na skim nerka kide ban thongro unde tang ta uding ramdor andre ide ban thongro ni kiding bodon so pakhna mo kisim kido kin im kinyo ban bam ban mat eka tada mthong ko kita ini kisim kido bidon mata kini kisim simriya ke saphet dot na kabakado ngakwa ngong ba aba ide ba kene kolong thang ngala kentu kan phami ki ramasnam bakin pet bah karoi apa imlang salang kalentik sinking kabah kamber kusong katau lada mau pi kalau bah kumbalong mene aswa kasno kara jungi kalau bah lupa kita kidon badan itu tapi kiba one per interview but one simentalang ang desi Megalayapost.news